خب که اولا که السلام علیکم به همه دوستو برادرو و بینندگانی که در این حال میبینین. شما میتونین که دوستای عزیزم پدیلید لایک دیزلایک تر لایک جر لایک ایتون نبرویا در حال انا کوشش میکنیم یک کمی در باره بگیم که منم خدمین پدیلید میکنم در فیسبوک مینوشتم اینجا شاید اشتباه نویسم اینه که به هر حال می نویسم روان کردم. امروزه از سرلوحه معلوم است مذهب بازی امام علی رحمان. انا کمی وقت داشتم کوشش کردم که همراهتون یک صحبت هم داشته باشیم برای که وقت خالی نگذرونیم. هر یک انسان که یک وقت داره باید وقتی خودش به یک جای صرف کنه که اونجا برای خودش، برای ملت، برای آیندهش بعد از نبودن او هم یک کمی هم باشه بگیم که یک چیزی فایده‌ناک باشه، یعنی فایده رسونه به نسل ها هم باشه، آینده بعد از گذشته رفتن ما هم 100 ساله ها بعد هم باشه که یک کم ترک به نسل های ما چیکار کنه فایده برسونه. برای ما این خدمتی که شما میکنین یک لایک یا که یک پدیلید در همون سایت های خودتون، در چیزهای خودتون، این هم باشه یک روز شبه که آینده فرزنده های شما ده و نسل های شما ده یک بگیم که کم باشه یک فایده خیلی برسونه. برای شما مذهب بازی امام علی موندم صحبت همین سهر خستم از رادیوی آزادی یک نوار دیدم. اول خیلی شیشتم گفتم نکنم برای که بعضی انسان ها شاید ناراحت میشوند. این گپ ها چند بار هم شنویدم که مثال سحر هم نوار میکنی و بیگه هم نوار میکنی. یکی به هر حال باید نوار کردن خوب است این چیزا و بعد از این چیز که خنک شود دیگر نوار کنید هم نمیوید. از اون جمله در لوکاشنکا مثال ما گفتم یک جواب باید میدادم که لوکاشنکا در باره تاجیکستان کلا غلط گپ میزنه و گفتیم که از پرایوت کنیم هولی بیست گفتن همین خطی دیگر رو نوار گذشت رفت دیگر اما 7 ساله گپ زنیم هم بگیم نول شد در همو باره. امروز هم اگر میموندیم فردا و بس فرداش میکردیم در این باره هم 7 ساله دیگر نول میشه. خیلی میگوی گذشت رفت. انا برای چی ما ایرا مذهب بازی موندم و همون نوار خطون دیدین. امیدوارم که رادیوی آزادی هم که کمی ما از نوارای او از تلفن هم باشن مونده براتون نشان میتیم ناراحت نمیشوند. انا مذهب بازی امام علی رحمان. امروز سلفی دشمن، امروز شیعه دشمن، امروز حنفی دشمن، امروز گویم که همه در تاجیکستان ممنوع، یعنی من است اعتقاد انسان ها من است، یعنی اعتقادم باید به خواهش امام علی رحمان باید انسان ها اعتقاد داشته باشند با این یا با اون بگیم مذهب یا که دین یا که رویه یا که بگیم فرق نداره هر چیزی که اگر نام گیریم باید ما همین عبادت به خدا یا که اعتقاد به یک مذهب هم باید به خواهش امام علی رحمان داشته باشیم، یعنی که اون چیزی که امام علی رحمان میخواهد و ما باید آنمو را بکنیم. در حتی که اختیار عبادت هم در دست دیگر شخصی خدمت نمونده است، یعنی که عبادت ما یا اعتقاد ما باید چرز امام علی باشه. اگر امام علی بگه که نمیشود نباید تو بکنی. وقتی به همین جرم یک جوانی که مایوب است اگر در اصل ببینیم بیچاره راه گشته نمیتونه، در یک جای رفته است آش خورده است
ва уҷа бигем ки ҳамватанони мо яъне ки оно ихтиёр доранд дар равия, оно ихтиёр доранд дар яке инсон аст, дар мазҳабам ихтиёр доранд, дар динам ихтиёр доранд, метавонанд христиан шаванд, метавонанд бигем ки ислом боша, метавонанд католик бошанд, метавонанд буддизм боша. ман дар фейсбукам як навора чоп кардаги ҳастам дар Малайзия. дар Малайзия дар таи туннел масҷид сохтагӣ ҳастанд, масҷид барои ибодат, барои хотири он ки дар ҳамон туннел боз ҳам дигар мазҳабо ё ки дигар дин, дигар равияҳо, христианҳо ҳам ё ки дигар инсонҳо ки якта нимта кор мекунанд, хотири ҳамо яъне ки ҷамъияи ом, яъне обши гирем агар зиёд мусалмон ҳаст, якчанд дона бигем ки христиан ҳаст, хотири ӯ дар бари масҷид серкф рост кардагӣ аст, барои он ки таъхир нашава вода, барои он ки вохтчона нороҳат, бегона эҳсос накунанд гуфта дар бари масҷид серкф рост кардагӣ ҳастанд, дар таи замин, яъне ки подземни шахтада кор мекардагӣ инсонҳо дар таи замин бозам бигем ки чӣ кор кардагианд, ҳам масҷид сохтагӣ ҳастанд, 300 чанд нафар, 400 нафарда коргарда, ва дар байни ҳамо шояд 20 нафар, 15 нафари дигар, яъне ки 1%, 99% мусалмон, 1% шояд христиан боша. хотири 1% христиан дар бари ҳамо масҷид, наворшам баротон ӯзи мемонам, серкф сохтагӣ аст. ва дар тоҷикистони мо гӯё ки дин ё мазҳаб аз падар ё аз модари Эмомалӣ Раҳмон мерос омадагӣ аст. прямой потомкаи ҳамон бигем ки дину мазҳаб боша Эмомалӣ Раҳмон дигар дину мазҳаборо бигем ки қабул намекунад. аслан худаш ку ягон дину мазҳаб надорад, агар аҳамият битӣ, як майза дорад, аммо бигем ки бозам ҳамира дар бозии сиёсат бигем ҳам курчок карда гирифтагӣ аст. гӯё ки диндор аст, мусулмон аст, гӯё ки мазҳабдор аст, дигар мазҳабҳо барои террористу, экстремисту дар Тоҷикистон мамнӯъ аст. ва бозам дар дигар ҷоҳо мехезанд, мегӯянд ки Тоҷикистон як давлати демократӣ аст. мо шурӯъ мекунем, аввал баротон мемонем як каме бигем ки дар бораи ҳамон масҷид фикр кунам, мехоҳам дар бораи масҷид, яъне ки коме ки падилид накардааст, падилид кунен ҳамватанои азизам. коме ки лайк намондааст, ҳаракат кунен ки лайка гузоред. хуб дӯстои азиз, ин не поверите, но мечеть Бабуль рӯшантар кунам. в шахте горнодобывающей компании в Индонезии. Мечеть, которая считается одной из самых, попадете, ведь она находится на глубине Мечеть вы вряд ли когда-либо попадете, ведь она находится на глубине 1700 метров. ин ҳамон масҷид вряд ли когда-либо попадете, ведь она находится на глубине 1700 метров ниже уровня моря. Не поверите, но мечеть Бабуль-Мунаввар расположена в шахте горнодобывающей компании в Индонезии. Мечеть, которая считается одной из самых глубоких в мире, открыли в 2016 году. Она способна вместить одновременно 250 человек. Мечеть без традиционных купол и минарета была построена для того, чтобы рабочие мусульмане могли совершать 5 ежедневных намазов на рабочем месте. Поэтому здесь созданы все необходимые условия. Есть место для омовения, здесь можно переодеться и спокойно выполнить обязательный намаз джамаатом. В священный месяц Рамадан в этой мечети проходят коллективные ифтары и таравих намазы. Находиться в мечети Бабуль-Мунаввар весьма комфортно, ведь здесь установлено устройство с технологией циркуляции воздуха, которое высасывает грязный воздух из здания. Примечательно, мечеть находится бок о бок с церковью, которую построили по просьбе рабочих как символ толерантности в Индонезии. хуб дӯстои азизам, ибад ҳамон масҷиде ки 1700 метр дар таи замин сохтагӣ ҳастанд барои толерантност, яъне ки барое ки дигар таҳқир ба дигар дин мазҳаб нашавад, дигар динда нашавад таҳқир, ва дар бараш бигем ки серкф сохтагӣ ҳастанд обок, яъне ки бар ба бар боз як ҷои дигар аст.
серф кардаги ҳастанд, креслора. ин барое ки яъне поймол накардани эътиқоди кас, барое ки ӯ инсон ба ҳамун эътиқод дорад, набояд ту поймол кунӣ ҳақ ва ҳуқуқи ӯро. ана ки мегзарем ба тоҷикистон, ку ҳамаи мо мусулмон ҳастем ва мазҳабо ҷудо аст, яъне ки ҳамино ҳам ҳамашон христиан ҳастанд, ино ҳам бигем ки мазҳабои ҷудо доранд, яъне католик доранд, протестан доранд ва ғайраҳо, ки ман оқадар маълумот дар бораи динои ино надорам, аммо ино ҳам ҳамун бигем ки ино ҳам ҳамун мазҳаб мешавад, яъне ки ҳамун христианство аст, дар асл христианство аст ва бигем протестан, католик, бигем ҳамаи ҳамино ҳам як крест доранд, як чиз доранд, ҳам мисли мо борин, ҳамамон як ҷои намоз дорем, як намоз дорем. На бигем ки хай ҳамун мазҳабо ҷудо аст, ино ҳам ҳамон хел як крест доранд, церквҳошон як хел аст, ҳамаш мачитҳои мо ҳам як хел аст ва ино ҳам бигем ки ба гуногун равияҳо чӣ мекунанд. Аммо мо мегзарем ба тоҷикистони гулгулшукуфони азизи хидмон мерем. хуб ки боша, ҳозир як дақиқа آشکارگی همه تو گفت همه گفتم آشکارم ندارم گناه نیکو جنایت نیکو گفتم می آمد ایام آدم دیگه بود این قربانی در رمضان به من گفتم این چه شد اگه نشد من پیشوای ملت مراجعه میکنم. این مراجعه ویدیویی عبدالکمال احدف معیوب است که پیش از زندانی شدنش به نام رئیس جمهور تاجیکستان ثبت کرده بود. او را 4 ماه پیش با اتهام عضویت در گروه‌های افراطی و 5 سال زندان محکوم کردند. پروندانش ادعا دارند که عبدالکمال 30 ساله را برای قبول یک آش خیریه از جانب دوستانش بازداشت و زندانی نمودند. همون سراغ دادیم، 5 سال سراغ دادیم. من هیچ کس سراغ نمی‌دیدم که کنی بردم که سنجا محکوم شده بود. آدم چه کنه که این بودید یکم بود به چه محکوم میشه؟ و خودش مثلا نکنی به دمشق علیس که تو بخیدتان که مساوی میشه تو عبدالخواب دم چوی خسرت میکنم که آشکار دیگه بودن شد دو دارن که برونده برام. عبدالکمال معیوبی مادرزاد است و مستقلانه حرکت کردن نمیتواند. او را همسر و پیوندانش نگاهوبین میکردند و گفته نزدیکانش وی در زندان اذیت میکشد. خود از خانم میشه بوده پراختن نکنه، میشه چیزی که باید موند استعمال موند باید میپرتا همون بوده پراختن نکن که شهر میدان است که همه چی بگم که خود از خانم باید بوده پرتا هیچ که گفتن نمیدن دکن همین حسابی همین یک گزین نان کدی یک پلخ دو پلخ گوشت بیخورد همون که یک شد که فقط همین موقع یک خورد چای میخورم موقع تمام دیگه هیچ آخود خوری نیست موقع. احدف یک از محبوسان گروه 18 نفر است که زمستان امسال با اتهام پیروی از حرکت ممنوع سلفیه در تاجیکستان بازداشت شدند. محاکمه پرونده پس درهای بسته در بازداشتگاه رقم 2 شهر خوجند و بدون شرکت خویشاوندان و خبرنگاران برگزار شده است. حامیان حقوق میگویند که در پرونده عبدالکمال معیوبیت او طبق قانونگذاری تاجیکستان باید به اعتبار گرفته میشد. خب قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان برای شخصانی که گرفتاری بیماری وزین است عموما بیماری هستند خب یک امتیاز اگر گویم خطا نمیکنیم امتیاز هم پیش بینی کرده است و سودها میتوانند خب همین امتیاز رو نسبت شخصانی که معیوبی دارند یا که گرفتاری بیماری وزین هستند تطبیق نماید. این ماده 79 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان میباشد که در آن پیش بینی شده است که شخصی که گرفتاری بیماری وزین است میتواند از ادای جزا آزاد کرده شود یا اینکه نسبت او جزای سبکتر از جانب سود تطبیق کرده شود. آخرین امید پیوندان عبدالکمال به دادگاه زینه بالایی است که برای سبک کردن جزای او شکایت بردند. فرزاد احمدی، رادیوی آزادی، ناحیه باباجان غفورov.
این تاجیکستان است. وقتی که در مالایزیا درباره مسجد برای آن که خریستیان‌ها دا تحقیر نشود گفته سرکف میسازند، یعنی که او نگن که ما را احترام نمیکنن دینی ما را گفته، برای یک چند کارگری همونجا سرکف میسازند. در تاجیکستان امام علی رحمان برای آش خوردن یک معرکه فیراد کردیا. اونجا هم برادرای بگیم که رویه سلفی دارن، آش کرده بودیا کدام وقته و این همچون معیوب بوده است. خیلی گفتیان ثواب میشوه، یعنی در انسانی معیوب رفته است آش خورده است همراهشون. 5 سال یک آش خوردگیش 5 سال زندان رفت. یک معیوب است بیچاره. این راه گشته نمیتونه، این راست ایستاده نمیتونه، این هیچ کار کرده نمیتونه، هیچ کار. ایتری معیوبا را بیچاره را میگن ژوای تروپ میگن، یعنی ژوای تروپ میگن. این بیچاره یک آدم باید ایرا اوقات کنه، یک آدم ایرا بره، یک آدم ایرا بشوه، یک آدم ایرا آوشه بیاره بتایی سمستایت، یعنی رفته خودش آو خورده نمیتونه بیچاره. اگر تشنه شوه رفته سمستایت نمو چیز کرن آو گرفته خورده نمیتونه. ایرا باید باز یک آدم دیگر رفته آو بیاره به بیچاره بتیه. اما 5 سال برای یک آش خوردگیش عربچه قطی میگرده. حتی یک کلیاسکه ندارد. بگیم که یک کلیاسکه ده به حضور 6 های کنه. یک عربای تاجیکی آهن هم خیلی توارید که اگه تا پچم نیک موندگی هستن، اگر نوارا تماشا کنین میبینید همون در 6 خیلی خچه بیچاره چیکار میکنه، حرکت میکنه. اما برای یک آش خوردن که تو با سلفی ها رفتی آش خورد، نمیدونم این سلفی بدن از نگاه امام علی چی تروریسم است، چی جنایت است. اصلا اگر ما نظر کنیم دولت های عربی، یعنی 28 دولت عربی اکثرش بگیم که همه مذهب است، یعنی سلفیت هم از دیگر مذهب های ما هست. شخصا خیلی قطر، شخصا خیلی دبی، شخصا خیلی دیگر منطقه های بگیم که عربی. امام علی رحمان خودش رفته از سلفی ها چقدر پول میطلبه میگیره میوره. چرا پولی ورا امام علی میگیره؟ چرا امام علی برای گرفتن مبلغ از اونها مسجدی که در تاجیکستان ساخته ایستادن از مسلمان های عرب قطر همه ورا سنی مذهب دادگی نیستن و پولا. اونجا سلفی هم هست، دیگر مذهب هست، همه همونو پول دادگی هستن که با همین تاجیکستان. چرا امام علی میلیون های سلفی ها را میورن قطع اولاداشون میخرن؟ امام علی زندان نمیشوه. یک انسان یک بیچاره آش خوردن دا میروه زندان میشوه. سبب چی است؟ چرا نبیره امام علی میروه در همون دبی، در قطر، در دیگر دولت ها هزارها سلفی ها قطعی میشینن رستوران دا آش میزنن، اوقات میزنن، شوربا میزنن، گوشت میزنن، قیله میزنن؟ چرا فرزند نبیره امام علی زندان نمیشوه و این انسان رفته آش خوردن دا 5 سال زندان میشوه؟ تنبالی بیچاره یک معیوب است. همون انسان هم ثواب گفته در همین معیوب آش دادیه. سبب در چی است؟ یا که مذهب از پدر امام علی میراث آمده ایستاده است، از باباهاش، یا که امام علی همه قدر انسان دینی هست که در کلش سلب و ریش اینه همه قدر هست، فقط در مسجد و در حنفی و پیش نماز میدرویه. همه خیلی هست. همه قدر ریش داره امام علی، تسبیح دستش نمیفرویه. یک پایبندی مذهبی هست که فقط پیش نماز است، دیگر مذهب را خش نداره. چه خیلی فهمه میره؟ شما چه خیلی میفهمین همی چیزه؟ هموطنای عزیزم، این قضاوت باید شما کنید. چرا در تاجیکستان
رویه از پیروی کردن از یک مذهب یا از دیگر مذهب باید تو تروریست باشی، زندان باشی. در کجا یک اهل سلف ترور کردگی است؟ چی را ترور کردگی است؟ چرا؟ من نمیفهمم همین چیزا. باقی فکر بگیم که در خود شما میمونه هموطنای عزیزم، یعنی که خود شما جوابی را در کامنت باید بنویسین. خود شما باید فکر کنین که خدای نکنه فردا فرزند شما یک دوستش رویه اهل سلف باشه، یک جدا معرکه کنن همچون دوست فیراد کنن، اگر گرچه فرزند شما هم با دیگر رویه باشه، شاید خریستیان باشه، فرق نداره چی باشه فرزند شما، حنفی باشه، سلفی باشه، شیعه باشه، سنی باشه، نمیدونم، شاید روه قطعی دوستش بشینه آش بخوره، فردا برای آش خوردگیش 5 سال یا 10 سال زندان تا چی که تا قطعی سلفی رفتی آش خوردی. کجاست عدالت؟ کجاست حقیقت؟ این چی وطن است اصلا؟ این چی ساختار است؟ میلیون های اهل سلف امام علی میخره، میلیون ها را از همون صندوق های خیریه اهل سلف از دولت های عربی میلیون ها میطلبه میگیره میوره، قطعی نبیراش میخره، قطعی فرزنداش میخره. اما یک آدم یک معرکه داشت خوردگیش ده رفته چیکار کنه؟ زندان شود. این همین کار اسلام کریمه دوام داده ایستاده است. یک انور سنایف گفتنی صنعتکار است، یعنی که در ازبکستان انور سنایف، من شخصا به نهایت یک بگیم که مخلصش هستم همون صنعتکار، برای که صنعتکاری بگیم کلتور نه هست، صنعتکاری که در آداب گپش، در سرود خونیش، در ایستادنش خیلی خیلی نمیجنبونه، دیوانه نمیکنه، یک بگیم پریاتنی هستم، خیلی میسته سرود میخونه انور سنایف. من بسیار بگیم مخلصش هستم، گوش میکنم امورا. همون انسان هم همون لیسانسیای صنعتکاریش قطع کردن، سببش چی بوده است؟ در یک توی، در اینترویوش میگه در یک توی بچه ها میوین همراهش میگن که خیلی مخلصوشن، میگن اکای صورت بگیریم، میستن هم کسا آغوش میکنن یا صورت میگیره، خیلی هم آغوش میکنن صنعتکار هم خیلی تلکت نمیکنه کورا. خیلی وقتی که یک دوست و یک هموطن اومد نوابسته از دین مذهبی او، یعنی که ازبک است، اومد قچاقت که گرفت، خیلی هم دست قچاقش میگیریم میشد برای عکس گرفتن، یعنی که خاطی روی. همون صنعتکار یک عکس میگیرم خیلی قپیدگی است، دو جوان ایده پرش میاد میگه اکای عکس بگیریم، این را قچاق میکنن، این هم قچاق میکنن، یک عکس میگیرن در توی، در داخل توی. همون جوانا یعنی که رویه اهلی سلف بودیه، برای که تو چرا قطعی سلفی ها صورت گرفتگی هستی در توی، لیسانسیش میگیرن ازبکستان صنعتکاریش. آخه میگه که اکا خیلی توی از اومد خیلی مرا قچاق کرد، هموطن ما زبان ازبکی گپ زده ایستاده است، ما دین مذهبی بوده کار ندارم. او کدام رویه هست؟ باشه خریستیان باشه کاتولیک باشه نمیدونم هر دینی که داشته باشه، من کو دینی بوده چی کار دارم؟ خدا توی از اومد قچاقم گرفت، من نمیشه کورا تلا کنم دور بیست، نانی ما از توی از صنعت است، خیلی منم آغوشش گرفتم همچه هموطن برای عکس. این چی پرابلم داره میشه؟ چی مشکلی داره برای یک توی عکس گرفتنش؟ این کریموف اگه مورد رفت اگه جواب سوالش خودش میته در اونجا، و این رحمانوف نمیدونم چی با اینو خداشونه امامای حنفی کردیه، امام حنیفه شیدسی با ما را که دیگراش قبول نداره. چون نام امام علی را امام علی نیو امام حنیفهش مونیم، کدامی که پیروی این نیست زندان میشه و قتل میشه. این نمیخیل بگیم که یک احمقی، نمیخیل یک
намедонам девонагӣ ёки намедонам чароира ино бренд када омада истодан дина иғвои дина дар байн гирифтагӣ ҳастанд. ман ҳамеша ҳайронам. не ман мефаҳмам агар ки имом али раҳмон не қадар риш медошт, салла медошт, ҷелак медошт, таспе медошт, 5 вақт дар масҷид мерафт, пешнамоз медромад дар аҳли бигем ки ҳанафиё. ман мегуфтам ки хай ҳамин имом али бисёр бигем ки ҳамин имоми ҳанафиё аст, дар айни ҳол ҳам пешнамоз аст. майли хай бадбинӣ дорад, ки дигар равияда бугум мешавад. неки як инсони пионска, як инсони май зада, як инсони бигем ки рӯзи дуроз рақс намедонам ҷумондан, ин чӣ дахолат ба ин дин ёки ба ин ё ба он мазҳаб дорад? ман ҳамеша ҳайрон ҳастам. ҳоле ку толиб меган таҳқир мекунанд. толиб ку хай побанди бигем ки нами виҷдонан, вуҷудан, дилан, сидқан нами пойбанди як дини як мазҳаб аст ки ӯ шояд бигем ки против дигар дини дигар мазҳаб бирояд. хай мегӯяд ки ӯ инсоно нами религиозни инсонанд бигем мешавад. ин паданалати мо алкаш чи аст? ман ҳамеша ҳайрон. ин алкаш чи аст? бовар ки на дин дора, на мазҳаб дора ва ин мазҳаба ба ин мазҳаб, ин дина ба ин дин ҷанг дохта дар ҳамон дуруни тоҷикистон. ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллама номша гуфта наметона. ҳазрати муҳаббат мегӯяд, наметона нома дуруст гуфта. ҳоли бугӯй ҳамин мазҳабора номбар кун, наметона мазҳаба номбар кунад, намедона барои ки кадом мазҳаб аст. соли таваллуди пайғамбара намедона. дар чанд солагиш пайғамбар шид, ба ӯ ваҳй омад аз осмон, ӯро намедона. мегӯяд дар чанд солагиш шида буд пайғамбар, дар чанд солагиш мурд, ӯро намедона. намедона, ягон маълумот надорад. ягон маълумот. бовар ки ҳозир бирен тоҷикистон дар як пионскаи қади кӯчае ки нами задагӣ маст аст, тоҷикистонӣ маст аст. биқапен ами журналисто савол битен дар бораи дин ку 10 баробар ё 100 баробар бештар аз имом алӣ медонад дар бораи дин, дар бораи пайғамбар, дар бораи мазҳаб. хай ки худо айраҳ биравардаишонам тари бечора бигем ки майнуш ёки зиндагӣ дигар ҳамқа ҷиқидагӣ аст ки дигар ҳамун роҳи наҷоти худа аз оромии асаби худа дар ҳамун май пайдо кардааст, рафтааст ҳамуса. ҳар кия мая аз мастӣ наменӯшад. мая ҳар ки аз мастӣ наменӯшад. ира хуб бидонед ҳамватанои азиз. ман шумода ҳамчун дӯст гуфта истодам. дар тоҷикистони мо баъзеҳо иштибоҳан менӯшад, баъзеҳо мисли имом алӣ аз мастӣ менӯшад, дигаре боша аз танқиси зиндагӣ. наҷоти худа намунҷа мебинад. агар ҳамун дошта боша, ман ира эксперимент кардагӣ ҳастам дар тоҷикистон. аз танқиси зиндагида чихел мая мепартоя меравад, наменӯшад дигар. як инсоне буд ки фақат май мезад. рӯзи дуроз бигем ки ҳамин мезад, кайфша мекард, мегашт. ҳозир нест, аз дунё гузашт, рафт. ман мошин харидам, додамаш. зиндагиша рост кардам, либос харидам, додамаш. ҳамаш ҳамин кӯшиш кардам ки ҳамин инсона ку як бинам чӣ мешавад. биромад таксӣ кор кард, биромад мая партофт, бигем ки зиндагиша қапид рафт. партофт мая наменӯшид дигар. ва оҳиста бигем ки намоз хонд. мерафт дигар, масҷид мерафт, намоз мехонд, ҷумъа мерафт. ман ира шахсан худам эксперимент кардагӣ ҳастам. дар ҳамин хуҷанд ман инами чиза ва худам эксперимент кардагӣ ҳастам. як мошини бигем ки ним кола буд,
این طرف طرف خریدم دادمش دستش گرفتم پدیشکش کردم گفتم هم کدام سمت میروه انسان همین ساز میشوه آینده یا که نمیشوه برای چی اومای میزد برای که میرفت مردی کار بزرگ نون نیست میرفت مردی کار بزرگ ریسک نیست میرفت مردی کار بزرگ عذاب میکشید پول کار کردن نمیتونید میومد خونه گودکا گشنه بعد میرفت همین این آدم او آدم هم 4 تا 5 تا جمع میشیدن 50 درهم 20 درهم میپرتفتن یا شیشه را میگرفتن یا استکانی میزدن مست میومد نیکی که اگر هم آدم داشته باشه اکثر مردم تاجیکستانی ما مایزده پشتی نمیشیدگی است اگر داشته باشه شرایطشون اساس کنی نمیکنه همون کار گارانتیش قطعی نمیکنم من یه خودم اکسپریمنت کرده دیدگی هستم در همین خوجاند از این معلوم میشه که اکثر انسان ها از نداشتن کار میکنن انسان هایی که هم اروین زندگی دارن 4 تنگه یافته میتونن مای نمینوشن اهمیت بتین تاجیکستان دا یکی انسان های مستا مینوشن ایره یکی انسان های پستا یعنی انسان هایی که در همون زندگیش میتونه که پیدا کنه نان داشته باشه بودکوش نگاه کنه ایسوسه 4 تنگه داشته باشه توی کرده بتونه بچهش در خانه کرده بتونه این کارا میکردگی ها نمینوشه اهمیت بتین خودتون اهمیت بتین ایره در تاجیکستان 2 قسم مینوشه یکی مست ها یکی پست ها یکی اروینی که پولی زیاد دارن ماینوشی میکنن نارکوتیک میزنن یکی انسان هایی که وابشه ندارن دوستای عزیزم فکر میکنم که باقی فکر نظر خودتون در کامنت می نویسین چرا رحمانوف با دین بازی داره چرا رحمانوف با دین و مذهب مردم اغوا میدوزه یعنی که بین دین و مذهب ها اغوا میدوزه رحمانوف و بگیم که چی جرمیت داره سلفیت چیکار کرده است با رحمانوف یا اینکه با دیگر دولت های دنیا که امام علی رحمان خودش دفاعگر دین حنفی گرفته امروز اونو را بگیم که زندان کرده است چرا امام علی رحمان خودش از کزنه یعنی از خیره های اهل سلف میلیون ها ورده استفاده میبره میلیون ها ورده میخرن ماشین میخرن استفاده میبرن خانه میخرن کیف صفا میکنن و یک بیچاره مایوب اینوالید نمیدونم این تاجیکی ما در خلق ما در انصاف کجا مونده است عدالت کجا مونده است به هر حال هر یک تاش تاجیکستانی است هر یک تای ما تاجیکستانی هستیم اما همون سود همون پروکرور که برای همین مایوب ریشینی برآوردگی هستیم از شما کرده یک حیوانی جنگل با فکرم که عدالت داره حقیقت داره کم ترک عدالت جنگل رعایت میکنه اما شما هم باید کم ترک عدالت انسانی تونه یا که تاجیک بدن تونه یا که همون مذهبی که شما امروز دیگر مذهب را گویا که شما چی هستین چه خیلی بگم میراثبری اون مذهب هستین حداقل همون مذهب احترام داشته باشین کمی در دیگر مذهب هم احترام کنین شاید فردا اگر یک تا مثل امام علی بیایه و بعد از او چیکار کنه او اگر از اهل سلف باشه بگه که اهل سنی تروریست سنی مذهب تروریست بعد چی است تو امروز یک گروه دیگه شیعه تروریسته ایش تروریسته تو کی عالم همه پیش رفت مو بین یک دیگر تو خطا نماز خونده استی تو تروریست هستی تو باید این مذهب باید همه این مذهب بیاید نمیدونم که این پرابلم کی حل خودش میوه این مشکلی کی حل خودش میوه بگیم که خیلی بگیم که
номаълумтар аст. аммо имрӯз агар мо бибинем ҳамун толибе ки раҳмонов рӯзи дароз дар оонам ора террорист мегуфт, дар ҳамаи ҷо террорист мегуфт, дар ҳамун ҷомеаи афғонистоне ки имрӯз навтаъсисёфтагӣ давлате ки ҳаст, ҳамун толибам адолат ба дигар мазҳабу ба дигар динҳо дорад. ҳатто ки буде ки буд ҳозир ҳамун буда ба ҳимояи худ гирифтагӣ ҳастанд, мегӯянд ин хай таърих аст. дар ҷомеа бигем ки дар Ашраф Ғани бидан дар ҷомеа шияҳои Афғонистон ҳазораҳову дигаро бигем ки зери хатар бидан, имрӯз нишон дода истоданд ки ҳатто ки ҳамунам хаяк аввали ҷанг аст. Аввали ҷангда тоҷика кишта буд, бе ягон дин, бе ягон мазҳаб ака додара кишта буд, ҳамсояра кишта буд. як шаҳи тараф шид, як шаҳи тараф қапид омад гуфт ки тира ака даҳи тарафай додарша кишта. ҳамин кора мо ҳам дар Тоҷикистон карда будем. муз дигара ки чи Афғонистона нагор кунем? дар вақти протсесси ҷанг ӯ мекишанад. ҳамин хел асти протсесси ҷанг. ӯ якия танимта кишта шидан 10-20 ора нагене ки имрӯз вақте ки толиб ҳукуматша эълон карда истодааст, уже ҷойҳоро бигем ки намоянда ва ғайраҳоша эълон карда истодааст, имрӯз ҷони шия ва ҷони салафӣ ва ҷони ҳанафӣ ва ҳамаи ё дигар амн шидан, барои равияшон зиндон нашида истоданд. ки ҳамин қадар бигем ки религиозни омадагӣ ҳастанд, яъне динӣ омадагӣ аст толиб. аммо дар оҷа шия ҳам ҳозир зиндон нест, салафӣ ҳам зиндон нест, ҳанафӣ ҳам зиндон нест, дигар мазҳаб христиан ҳам зиндон нест. ҳар мазҳабе ки аст ҳозир зиндон нестанд, дар Афғонистон зиндон накарда истоданд. ира шумо хуб аҳамият битен назар кунед хитон ҳамватанои азизам, ки як гурӯҳи бигем ки як омадагӣ ҳастанд, як динӣ сахт пойбанди дин омадагӣ ҳастанд, аммо ба зами ҳаме дигар мазҳабора эътироф доранд, яъне ки ҳурмат доранд. ҳурмати шишон дар ҷош мондагӣ аст ва даъват доранд. ихтиёр аст, коме бигзара мисол қабул мекунад, коме қабул намекунад, дар ҳамун ҷои худаш, дар хонаи худаш амният зиндагӣ дорад. зиндон нашида истодааст, пакраи немер, яъне охирон чиша гирем суҳбат кунем, зиндон нашида истодааст, на салафӣ, на шия, на дигар. аммо Тоҷикистон номи демократӣ дорад ки инсонҳо озод ҳастанд, динҳо озод ҳастанд, мазҳабҳо озод ҳастанд. ҳамаро зиндон кардистанд ки ту ош хӯрдӣ, ту нон хӯрдӣ, ту салом кардӣ, ту қатъию сурат гирифтагӣ будӣ. намехел бегем ҳамватанои азиз. дигар маҷбур шидам ки имрӯз, яъне ки маҷбур не, хостам ки имрӯз дар ҳамин бора як каме бигем ки суҳбат кунем, каме фикр назари худма гап занам ҳамватанои азизам. боқӣ бигем ки қазоват дар дасти шумо ҳаст. шумо метавонед ки фикр назаротона силка намондам, қабул накардам ва фикр кунам ки боз як навори дигар рӯзи душанбе мешава. ин охирон навори шунидан бидуни парда мешавад. ҳамроҳтон дар он бора дар он навор суҳбат мекунем. ана фикр назаротон дар коммент ҳамватанои азизам. боқӣ ҳар яктамона дар офаридгор меспорем, яъне ки моро офаридааст, худаш бигем ки распределят мекунад, яъне ки кадом тараф дар кор аст, ҳамон тараф моро ҳидоят мекунад. дигар ҳамватанои азизам, агар кам гуфта бошам ё ки зиёдтар рафта бошам ана ба кадоме нафси фикр назар ё ки равияҳои ин ё он мазҳаб ягон гапе агар аз даҳан ғалат биромада боша, манзарат мехом. фикр кунам ки ягон гапи чизам гуфтагӣ нестам. боқӣ ҳамватанои азизам бигем ки подписаться, поделить, лайк, дизлайк, трлайк, ҷирлайк фуромӯш накунед ҳаматон. агар ки то чанд ина қариб 7000 шидем,
7000 шидем. Иншолло ки 10000 наздик шидестем. Мисли бигем ки амон рӯза мегирем ку 30 рӯза 15 қиинай, баъд аз 15 тарафаш уже одат мекунӣ, тез меравад. Ҳамн хел шидестем. 5000 қиин буд, ай 500 тез рафтестем, та дига давида рафтесте. Як мебинем уже 7000 қариб 700 чанд 800 та шидааст. иншолло ки як кӯшиши дига кунен, як ғайрати дига кунен ҳамватанои азизам. Агар ки хоҳен ҳақиқат шинавидан, агар кадомит ки хоҳен рақс бозӣ тамошо кардан, метонен ин тари каналҳо ҳам аст. Кадомит ки метонен ки яна порно музика тамошо кунен, ман онҳоро порно музика ном кардаги ҳастам, дар санад мебурояд. ҳамун либосҳои кинои порно доранд дар танаҳошону, не ки суруд хондастанд, просто ҳамун кори чишона накарда суруд хонда истоданд. ора порно суруд мегӯм. Агар кадометон ки порно суруд гӯш карданӣ бошен, каналҳо бисёр ҳастанд. Ин тари канал ҳам ҳаст, метонен дар ӯ ҷойгона шавед. ана кадомет ки бигем ки ҳақиқат хостанӣ ҳастен, ояндаи фарзандотон марди корро бигем ки зиндониву зери зулми як гурӯҳи порно сурудхонҳо агар намонад, метонен ки дар инҷа бигем ки подписатсия кунен ва кӯшиш кунен чизе бомӯзен, чизе фикр назартона бинависен, бихонен якдигари навиштагитона чиҳо навиштагӣ аст ва оянда бигем ки кӯшиш кунен фарзанди худтона ба як роҳи дуруст равона кунен. ҳамватанои азиз, бисёр миннатдор ҳастам то ҳамин рӯз дастгирӣ кардам омадистен. умедвор ҳастам ки яъне аз ин ба баъдам яъне якдигарро дастгирӣ мекунем, мерем. дигар бигем ки марам вақтам тамом шид. боқӣ саломат сарбаланд бошед ҳамватанои азиз. боз ягон чиз дига шид, ҳамин хел ҳар вақт биромада навор мекунам ва навори аслии ман яъне ки ҳамон баромадам рӯзҳои душанбе ҳаст, аммо ин рӯзҳо барое ки силка намемонам, қабул намекунам. ҳамин хел фикри назари хидма мегӯм дар ин ё ки он мушкилотҳое ки дар ҷомеаи тоҷикистони мо мешавад. боқиро шумо чӣ хел қабул мекунед, намекунед, ихтиёр доред. метавонед фикр назаротона дигар дар комментҳо бинависед. саломат сарбаланд, хонобод, нигаҳбони ҳар як тайма офаридгор.